namhlanje sithi uma inkosi ime ngakithi. Inkosi ime ngakithi. Wena walinyazwa ungumntwana kaNkulunkulu. Walinyazwa empilweni yakho. La sifunde khona istory esijwayelekile. Kepha ngithanda ukuthatha le ndaba namhlanje ngibhekise kithi ngoba sesaphenduka koNebukadnezar namhlanje esijikela abantu esivukela abantu. Ithi verse la siqale khona ku verse number 1. Inkosi lesikhuluma ngayo wenza isithombe segolide. Namhlanje kungani ngithi ngithanda ukubhekisa lo Nebukadnezar kube ngimi noma kube nguwe, kungenxa yezinto esizenzela zona. Omunye sewenze isithombe, into azothembela kiyo, into azobhaqa ngayo, into azoyikhothamela, into azoyikhonza. Ingakho ngithi namhlanje yimi uNebukadnezari, nguwe uNebukadnezari, ngoba lesithomba wenzela omunye umuntu, uzenzela wena. Abanye bayahamba bayogcatshwa, bafuna ukuthi mabavela abantu bawe phansi babakhothamele ngoba baboNebukadnezari namhlanje bafuna ukusatshwa, ufuna ukuthi nakabheke liyafulathele abantu bathuthumele. Ingani? Ingoba namhlanje siziphendula boNebukadnezari. La sifunda khona ile nkosi eyenza isithombe ngoba ifuna ukugcina umthetho wayo. Ile nkosi eyenza isithombe ngoba ifuna wonke umuntu enze lokhu yena kufunayo. Kunjalo namhlanje impilo yethu, ngisho emabandleni esikhonza kiwo, ngisho kubazalwane esinabo, abanye baba nezinto abazithembayo, izinto abaziphathayo. Athi mina nangiphethe lokhu abantu bayangihlonipha, uma mina ngithwele lokhu abantu bayangikhothamela. Kungani? Kungenxa ukuthi uNebukadnezari ungenile enhlizweni yabo. uNebukadnezari uvukile ezimpilweni zabo. Namhlanje kunawo amadoda engiwathandayo athi noma kunjalo, noma kungathiwani, ngisho noma ungadweba phansi uthini ufunge, thina simile ngoba sihamba nale nkosi emingakithi, thina sihamba naloNkulunkulu osilwelayo, uyakusinqobela. Ngisho lamadoda amathathu wathi noma kunjalo, kepha wona ema athi siyawukhuleka kuNkulunkulu, asiyawukhonza isithixo sakho Nkosi, asiyawukhothamela isithixo sakho Nebukadnezari. Kepha engikuthandayo kulamadoda azithoba, azehlisa, ngoba azi ukuthi mkhulu lo ngakibo kunalokho nezweni. Bathi asinawuphendula kule ndaba. Ngiwathanda kakhulu lamazwi. Akukho esiyawukusho kuwe Nkosi, thina uNkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu esihamba naye, uyakusiphendulela kule ndaba. Nawe namhlanje funa mhlamba kwesinye isikhathi emsebenzini la ukhona, uthi na ungena uzoba ngathi amandla yaphela, uzoba ngathi ukhathele ekseni, ufika ungakenzi lutho. Biza uJehova uthi Nkosi ima ngakimi, ngisangene ofisini lami, uvula umnyango uthi ngena Nkosi kuqala bese mina ngizolandela, ngoba wazi ukuthi aboNebukadnezari bakule ndawo benzeni. Ngoba impilo esiphila yona namhlanje, siphila esikhathini lapho umuntu azifunela kwakhe, lapho umuntu enza into afuna ukubhenefitha yena ngokulimaza abanye. Ungaziphenduli uNebukadnezari. Singabi njengoNebukadnezari, singathathi le nhliziyo yakhe, kepha kukho konke
asifuzeni lamadoda amathathu athi noma kunjani noma ungabaswa lomlilo siyawungena thina bese siyophuma nanoma bathakuphunywa siyazi thina lo muntu esihamba naye uyawungena nathi uyawuphuma nathi singena lapho kuthiwa kungenwa khona nawe namhlanje noma bangasakufune ofisini lakho noma bangasakufune emsebenzini wakho biza lo nkulunkulu uthi ngingena lapho kuthiwa kungenwa khona ngoba wena unami Jehova uyakungisiza umbambe ngesandla bese ngiyangena nawe Jehova ngoba sikhonza uNkulunkulu ophilayo sikhonza uNkulunkulu wesikhathi kwesinye isikhathi mhlawumbe abantu basuke babophile bathi ngalesikhathi lesi ngeke adabule lapha ubakumathonsi kepha ngoba ukhonza uNkulunkulu wesikhathi babona ngidlulele ngale bese bayathuthumela bathi kwenzeke njani lokhu wena ungenzanga lutho kepha umdala wezinsuku akusizile wakuhambela phambili sikhonza lo uNkulunkulu namhlanje osimelayo osilwelayo owalwela lamadoda amathathu ngisho noma sewaphindaphindile lo mlilo namhlanje awudingi ukuthi kubase umlilo ungene namhlanje lempilo iphilayo lo mona wabantu abanomona ngawe ilo mlilo namhlanje obaswa mhla namalanga ulokuphindelela lo mona bathi ngeke aphumelele babone uphumelela ilanga lokuqala uthi ngeke sobona namhlanje babone undlula njalo uphumelela balokhu baphinda lo mlilo bathi simbekela inyanga kuphela sibone ukuthi uyawuhlala ekukholweni babone iphela inyanga bawubase njalo bathi mara lo mnyaka ngeke aphele ngeke uphele lo mnyaka bazame bathubele okhunye bathi wena ngoba ngubhuti omuhle ngubhuti obukekayo hamba uyozinakisa kulodade wethu babone uqina uphele unyaka ngoba inkosi ingakuwe bathi ngeke yena siyambhejela usesemncane isamhlanyisa lento emphethe bangazi ukuthi lo nkulunkulu ohlanyise yakho inhliziyo singabi boNebukadnezar namhlanje asibhekele kuJesu sithi inkosi uma imingakithi akekho ngamelana nathi uma lo Jehova namhlanje umethembile umahlezi ehlangothini lakho umahlezi enhlizweni yakho akukho ngamelana nawe ngisho noma isitha singenzani soze saphumelela ile nkosi esikhuluma ngayo kepha okujabulisayo usesenaso isikhathi njengoba naye ekugcineni emva kokuthi sabone izimangaliso kulomlilo bekawubasile abone izimangaliso zenzeka wafike lokuphenduka emva kokuthi athukiwe uthi kwenzekani abiza umkhandlu wakhe athi lapha madoda niyangibonisa lento engibonayo lapha kulomlilo niyangibonisa ukuthi kwenzekani ngibona amadoda akhululekile ngibona amadoda alokagqokele impahla zawo akushanga ngisho nokukodwa kibo kepha okumcakayo semane lamadoda ahamba emlilweni nawe mzalwane wami ngisho noma bathini ngawe nawe mzalwane wami ngisho noma sebabhejile bathi ngeke uphumelele bayawubona kwangathi nihamba nibabili babone kwangathi indlela ibalula uyaphumelela yilo nkulunkulu osuka nawe ngoba yena uma emengakuwe akukho kuyakuhlula naye uNebukadnezar wafika nokwesaba wathi kwenzeka kanjani lokho esigodini sami sifaka amadoda amathathu lapha sabonakala mane ingoba uJehova uyavela uma isimo sisimbi uyavela uma isimo sibheda uyangenelela bese indlela yakho iyakhanya nawe namhlanje biza lo Jehova uhlale kuye uthi Nkosi uJesu lenhliziyo yami bese iqala ukubonakala lenhliziyo yami bese iqala ukuhlushwa umona ngingasabathanda abazalwane bami ngingasabafisela okuhle ngoba uNebukadnezar
esavukile enhlizweni yami. Mkhiphe Jehova, uyakusiza lo Nkulunkulu, uyawuzibona uphumelela. Uthi noma kwehlela noma kwenyukela, Jehova wena uyawuba nami, ngoba yena uyavela ngesikhathi esifaneleyo. Mbize wena kuphela, yena useduze, uthi akuze usabela. Ekugcineni waphakamisa izandla uNebukadnezari, wathi mkhulu lo Nkulunkulu walamadoda. Nawe namhlanje bayawutusa bathi mkhulu lo Nkulunkulu okhonzwa yilo mama, mkhulu lo Nkulunkulu okhonzwa yilo baba, ngoba naku izinto zakhe zonke zihamba kahle. Uyawuphimisela lamagama, kepha ngakutsheli wena kungani, ngoba kuzamile wahluleka, wabona uphumelela. Bese enhlizweni yakhe uyawufisa naye kuthi kwangathi ngamthola lo Nkulunkulu nalo mama, ngamthola lo Nkulunkulu nalo sesi, ngoba abona izindlela zakho, uyaziphumelelisa uJehova. Inkosi uma imi ngakithi akukho kungahamba kabi. Uma inkosi imi ngakithi uyakusiza nawe uphumelele. Mbize kuphela uthi Nkosi, makungabe ukuhlakanipha kwami, makungabe ukwazi kwami, makungabe ukuqonda kwami, kepha ngicela wena ungisize, ungiphe lokuhlakanipha. Ithi mayimili kule kaNkulunkulu mfundisi phambili, ungasitshela ngezwi kaNkulunkulu, ungabi ngohlezi phansi uthi ukubonephi lokhu, ukwazelaphi lokhu, yena uzenza yena, wenza ngathi wazi konke. Kepha ithi enhlizweni yakho mkhulu lo Nkulunkulu onale ndoda, nami ngiyalangazelela Jehova, ngena kweyami impilo, ngibe ngumntwana wakho, ube nguNebukadnezari ophendukako, ngoba waphenduka ekugcineni. Asihlali senzo kubi, iloku ithulile inkosi. Uma uzingela amakholwa ekugcineni uNkulunkulu uyakujezisa. Wamjezisa uPaul lo bekahlasela amakholwa njalo. Nawe namhlanje uma ufisela abantwana bakaNkulunkulu okubi, mkhulu umvuzo wakho. Isijeziso sikaJehova siyawuba phezu kwakho. Kepha namhlanje kuseni ngiletha lesi simemo, ikhona inkosi uJesu wakho kuphela kuvume enhlizweni yakho. Uthi Nkosi, ngibe uNebukadnezari isikhathi eside, ngithembele izinto zami engizithembile, ngingafuni ukuzwa, ngingafuni kungene umuntu kule kamera, ngivalele konke, ngithembe ukuthi mangena khona nangiphuma izinto ziyawuhamba kahle. Kepha kukho ukulungayo. Ikhona inkosi uJesu namhlanje engafuni imithwalo wakho, engafuni izithombe zakho, engafuni lutho lwakho, ifuna inhliziyo yakho kuphela nokukholwa kuwe. Mbize uthi Nkosi uJesu, khulumisana nempilo yami, uyawuhlala nawe, ngoba yena uhlezi emingakithi, yena uhlezi esibhekile, uyasikhathalela lo Nkulunkulu, usinikeza amandla amasha. Kungani singawafuzi lamadoda amathathu, sithi makube kude nathi Nkosi, kuthi siwe sikhothame kulesithixo. Kepha wena namhlanje kuba nguwe kuqala ogijimela ezintweni, bese uyenza lokho okufunayo, ozifunela wena, okubenefita wena, okungamthokozisi uNkulunkulu. Namhlanje hlala kuJesu, uthi Nkosi, ngeyami impilo ngithembele wena. Jehova, ngeyami inhliziyo ngizinikela kuwe. Ngiyaphenduka namhlanje kule nzondo egcwele kimi, kulomona ongihluphayo. Yehla Jehova, ungeze kuwo, ungihlanze kuwe, ngithembeke nje ngibe umntwana wakho, ngoba uyasithanda uNkulunkulu, unalo thando, uyasinakekela lo Jehova. Ingakho leculo lithi uma ngibheke emuva ngiyamangala, ngoba uze ufike la namhlanje wenziwe inkosi, usindiswe isandla sakhe. Kepha namhlanje kungani ufuna ukuthatha inhliziyo kaNebukadnezari uyifake kweyakho? Kungani namhlanje ufuna ukuvukela abakholwayo wenze okubi okuphambene nezwi? Hlala kuNkulunkulu. Uthi Nkosi uJesu, namhlanje njengoba anqoba lamadoda ahlale emkhulekweni, nami ngiyawuhlala njalo ngikwethembile, ngoba wena umi ngakimi, ngoba wena uyakungilwela.
uJehova kabe nawe akuqinise enhlizweni yakho. Usazowenza lesi sinqumo udecide thatha inhliziyo yakho uthi Nkosi uJesu nginikela konke kuwe. Ngilahla konke yonke inzondo nomona ongihluphayo ongihluphile. Kwesinye isikhathi ngibheka kabi ngisho nomakhelwane wami, ngisho nomathi unginikeza usizo ngibona kwangathi nginakho konke, ngibona kwangathi ngikhona zonke izinto. Kepha namhlanje uyamdinga lo Nkulunkulu oyawutshala lenhliziyo yokuthi uthanda abanye, wazi abanye, uzithobe njalo ngegama likaJesu.